باش تماشاvan هێژان di 27 mijdarê di salvegera damezrana tevgera azadî li Sûriyeyê pêvajiyekî nû dest pê kir. Ev pêvajo ji Idlibê dest pê kir bi êrişên Heteşê li ser herêmên bin serweriya hikûmeta Şamê yê berêser rejîma Baas. Piştî 11 roj Heteşê dest da sar Şamê û bû rejîma nû yê Sûriye. Lê di heman rojê de hem wext êrişekî paralel yê dewleta dagirker ya Türk û çeteyên wî li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê çêbûn. Armanca her du êrişa çi bûn? Piştî 11 roj Heteşê dest da ser Şamê. Lê li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li hember pêlanên dagirkeriyê berxwedaneke mezin qewmî. Ev berxwedan di şexsê berxwedana li bendava Tişrînê û pira Qereqozaqê heya roja îro dewam dike. Ev berxwedana ku bi şervanên Qesedê YPG dewam dike beriya 20 roja gelê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê bi Kurd û Erebê xwe jî tevlî bû. Heya roja îro jî dewam dike. Ev berxwedana bendava Tişrînê û pira Qereqozaqê di proje û pêlanên li ser Sûriyê çi guhartin çêkir? Li hember pêlanekî û komplokî çawa li ser Sûriyê girt? Pêşiya rêveberiya xweser derfetên çawa ava kirin? Duh salvegera rizgarkirina Kubanê bû. 10 sal ser rizgarkirina Kubanê derbas bûn. Îro heman pêvajo bi şeklekî nû dewam dike. Qezencên ku li Kubanê derketinî îro muhra xwe dan ser şoreşa roja ve. Ev gelê berxwedêr ya got hemî êrişa dide ber çav, şehadetê dide ber çav. Çawa gişte vî asê fedayî? Ev encamên çi bûn gelo? Heman demê de di Sûriyê de piştî rejîma Baas hilweşiya yên destpêkê ketinî tevgerê rêxistinên jin bûn. Di rojên dawiyê de komxebatên berfireh li Raqayê taybet çêbûn. Jinên ji pêkhateyê Ereb herî zêde ji parêzgehên Sûriyê cuda Sûriye nîqaş dikin, şeklê Sûriyê nû nîqaş dikin. Rola jin da avakirina Sûriyekî nû de çi ne? Em ê giştî vî mijara bi endama koordinasyona jin a rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê Birêz Rûken Milla Ebrahîm ra nîqaş bikin. Birêz Rûken destpêkê wan bi xêr hatin. Em ji mijarê destpêkê de werin, hûn jî di nava berxwedana bendava Tişrînê û pira Qereqozaqê de we cîxa girt. Hûn di cara jî li Wîderê bûn. Destpêkê hinekî hûn dikarin behsê hewayê li Wîderê, berxwedana li Wîderê, coşa însana li Wîderê, tiştî ku we bixwe çavdêrî wî kiriye hûn dikarin me re parve kin. Berê we jî di destpêka bernameyê de anî ser ziman îro roja bîstemîn derbas kir got miletên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê gelên berxwedêr li pira Tişrînê yan jî li bendava Tişrînê şerê gelê şoreşgerî li wê derê pêk tê. Ji roja destpêkê heta roja îro em bêjin êrişê dewleta Tirkiye dagirker her û her berdewam in û her û her gel jî li wir e. Her û her gel li wê derê berdewam e. Heger bi Kurd bi, heger bi Ereb bi, heger bi Sûriyan bi. Herkes dibêje destkeftiyên got me bi dest xistine îro. Di şoreşa nozê Tîrmehê de, şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê de destkeftiyên rêveberiya xweser rêveberiya got rastî jî awayekî demokratîk li Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk anî hemû pêk hate bi hev re vê herêmê bi rê ve dibin. Dibêje em dest ji van destkeftiyan bernadin. Destkeftiyên got me bi xwîna şehîda bi dest xistiye. Xaka got bi xwîna şehîda hatiye avdan em ti jarî dev jê bernadin. Ji xwe ji roja destpêkê de dema milet êdî berê xwe da bendava Tişrînê bi berxwedanî, bi bawerî, bi coş millet berê xwe daye hîna gel negihîşt bendava Tişrînê mixabin êrişa dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê li ser ew ritlê goberê xwe dida bendavê yanî em bêjin derbeyên him bi balafirên bê mirov him jî bi balafirên şer êrişî millet kir. Di wir de hinek şehîd û birîndar jî çêbûn. Yek jî em bêjin şehîda menî Kerem ji kombûna Zenûbiya bû ji pêkhateyê Ereb û ji bajarê Reqa bû. Em îro di rêya qenala we jî wê bîrtînin. Hîna negihîştibû. Em bêjin ser cismê bendava Tişrînê
رید جیانا خوش دستا گهشت آستا شهادت هر وها شهید و بریندار شی چی بون لی برغمی گو خواستن پیشیاوی ملتی بگرن جبو گو نگهیجه هدفا خواه نگهیجه بنداوا دشینه لی ملت بردوام کر ریجی خرا کر جبوی گو عربه نکاری بن درباسی بنداوا دشینه ببن لیل کلا کوینا 7 کیلومتر حیا 8 کیلومتر ملت بمش بردوام کر هر گاوه کی داوید دیسا جی توبارا ندهات سکناندن لی برغمی وی ملت خو گهشت بنداوا دشینه هدف آمجه گو ام بگهاناوی بنداوی ام دستکفتیان خو بپارێزن ملت گهیشت وێ دەرێ براستیشی بجۆشێکی پرمەزن ڕوغمێ گۆ شەهید ڕوغمێ گۆ بریندار چێبوون لێ ملت دەما بەرێ خۆ دەدە بەنداوە تشتنی دوێ باوەریە دەی گۆ هیدی ئەم بێژن دژمنێکی هۆڤ لە پێشیا خۆت بینە دزانێ وێ شەهید جی بکەوێ وێ بریندار جی ببێ لێ دبێژە چژی دبێ بەرابە بە بێژن پەیاما دایکان هەبوو ڕۆژا دەستپێکێژی یەک ji dayîkên Kobanê bû got em ji mirinê mastirin û rastî jî millet di vê baweriyê de got ji mirinê mastir e ji mirinê qet natirse yanî jê mastirtinê mirin e yanî pêşiya xwe no wê şehîd bikevin dîsa jî dibêjin em jê mastirin em ji mirinê natirsin em ji topa natirsin tiştê balkêş dema em bêjin balafir lê dida yan jî dema balafir derdiket digot lê de em natirsin dayîka ban dikir bavên şoreşgera ban dikirin digot em natirsin lê de dema lê dida dayîk hat bilîland tilîliyên dayîka hîn bilindtir dibûn nîşana serkeftinê hîn bilindtir dibû yanî millet gihîştî wê baweriyê hîdî tu çi dikî bike em ê destkeftiyên xwe biparêzin tiştê got me bi xwîna azarê xwe me stendiye em îro bi hesanî dev jê bernadin ev bawerî ji kedê re hat çi ev bawerî çêkir باوریا گو ام بیشن دستپیکا شورشی گرتنا خطا سیمین ام بیشن سیستما ریوبریا خوسریا گو ام بیشن ما فی حمو ملت دای حمو گلن گو بريده رژیم باز لقوت يعني اقليات يعني مثلا كيمناتو كسين گو ام بیشن ما في وانتنا بود دوی ولاتی ده حقی وانتنا بود دوی ولاتی ده بتایبت کرد سوریان ارمن يعني شركس هر کس جي ام بيجن بزمان خوني كاريبون باخويانا چان دا خوني كاريبون درخستانا لبيش هر تم تنه يك زمان يك آل يك نتاو او تنه هي ملت ايرو گهشت وي باوريه گو هر لفه داره با آرامی با آزادی به هفره وی هرمي بريفه دبن يعني ام بيجن ريفبريا خسر ايرو جملتين باكو رجلات سوري تكز جدر و نهاتي اما دما رژیم باز محافظه مثلا حسكه جطرتوستان يعني او چزانه في هرمي چه فهمدكش في هرمي اما ايرو روش خلكن باكو رجلات سوري دست كفتيان خويان جي في هرمي بريفا دبن ام بيجن گلك دست كفتي ايرو هاتن و كيلك ويجي برخدانيا گوچه بو يعني ام بيجن او قص هرم هاتن داگر کرن جهلا داعشه به هگر رقابه هگر طبقه به هگر من بجه به هگر دیرا زوره یا حری تالی هات رزگار کرن جه دیرا زوره بو ملت گیشتوی باوریش برگو ام بيجن رژیم جدید و داعش جدید و بيجن جيش الحر جدید و يعني گلک ام بيجن جوان سیستمات سردر باسبون اما آحری گو مافی ویدایه آحری گو هشت با آزادی جیان بکه برحد جیان بکه بزمان خواه بنتوا خواه و هر وها آزادی خود دید به تایبت جن ام بجن جن دما رژیمی د چوبو یان جی دما داعش د چوبو دما داعش د زاتن رشبو ندبو در کبش اما نها ایرو ام بجن د سازیا د کارد که سازیه ونی سر بخو چبونه يعني دكاره د هر جهد خو اثبات بك كتيه جهه برياره جو براستي برحي جني تو دري بريار بيغرتن نتني بجسم جني نا رحي جني جن چدو خوازه دوی دري ده بويجي بريار ملت كيشتوي باوري گويدي ام نما دفجه بردن هدي احري راست سيستم احري راست هجر نا داعش ونا رژیم بعث ونا تقص سيستم هاتن سرما آحری راست ریفبریا خسر بو و ریفبریا خسر جنه به حسانی هات بخوینا زاروک وان هات بخوینا شهید هات درزگار کردن رقد هر کس دشوپین و هر کس دبینه بیچاوا بو ملت چاوا چو پیشوازیا هزین سوریای دموکراتیک هزین سوریای دموکراتیک کینه او جی زاروک به هریمنه
تو کس جدر ود نهاتیه او جی کردن عربن سوریانن ارمنن شرکسن همو پیک هاته دور دنه ما بخوجی دیت و بخوجی حیانها ام دبینن بریندارن هزین سوریا دموکراتیک انجی شهیدین گو روزانه مراسم شهیده هنها نها ایرو وکیلیه لرقم مراسم شهیده هنه نها دوی دقیقه مراسم شهیدتين اوغر كرن ده لقام شلو ديساجي اوغر كرن هبو لبندافا تشريني تشتي مديت نها بريندار مني بندافا تشريني قالك جوان جبك هاتيا عربت يكجي يه اولينا يعني امبيشن سازيا اولينا لوي دري اوجي بك هاتيا كي عربون جباجاري تبقابون اما وانجي امبيشن جاني خو كرن فيدا قلت امي دست كفتي خو بباريزن ایرو روز هر کس که تیوه باورید هگر بندافا تشرینه تیک بچه هری ما با کروجلات سوریه ایدی تیک دچ دست کفتین ما یعنی دایکا دگوت آبو کهربا میه ون چاوا سر يعني في بيناساي دكن يعني بشوازك دن از بپرسم گرینگیا وی برخدان چی اگر افنا با گلو افراوش سوریا با افراوش با کروجلات سوریا با د پیلان لسر سوریا دا پروژه بو سوریا تایبەت ji hêzên derve dihat kirin eger ev berxwedan nebe wê rewş çi hebe û vî berxwedanê çi bixaraniye بله دست بکه گوت نخوشش مگوت هر دخواست ملت تیک بچه ملت پشون دفکر لی ملت تمام کرو خود هاند بنداوات تشنی و حیا نهاجی و حیا وکیلیجی هر گروپ اگه چه لیده ده جبوی او گروپ شون دفکره و یه دیجی دوی دارید اسید من اما ملت بردوام دکه یعنی بیشتر گروپا بری ویجاری عملتین کوبانه برینداری وانجی چه بون شهید وانجی چه بون و بوی آوایی گیشتن بنداواتشنی ام بخوشی ور بون به شهید خو برینداری خو گیشتن بنداواتشنی دما گیشتن جارک دن لبنداوی جی خست دیسا شهید و بریندار چه بون تالا مینا که حری موزن زارو که هفت مهیه ایرو بیدایی کو به بافمو شبر گودایی کو باوی جان خو کرن فیدا هگر به ویرنگی ملت نرخین خو خاکا خو الامبيجن لبشتا هزين سوريا ديمقراطيك نسكني بانا ايرو بلانن گول سر باكروجلات سوريا بتايبت دولة تركيا داگر كربه و ايرو بگهشتا ارمانجي خو بگهشتا هدف خو دولة تركيا داگر کرد بيجه از امن خوني قومي د پاريزم لباكروجلات سوريا امن قومي لباكروجلات سوريا چه دیگره امن قومي دولة تركيا البندا و تشرينه چه دیگره یعنی برخودانی که به هم پاد دست به کدش آری هزین سوریه دموکراتیک بیشتر آری گل جهاد کرد. هگر افتش نبود بایا هگر بندافع تشینی امبیشن یعنی پرا قرق قزاقی تک بچوا کوبانش دچه. مرد گیشتی و قناعته یعنی و افتش تانا بگیجن هدف و ارمانج خو حیا دیری کی درکد. و شورش نوزده تیر مه هر کس دزانه گوجه کوبانه دچروسکای کمین دست بکر. ده سال بگر رزگار کردن کوبانه بو. و هر کس دید به چه برخودانی کوبانی هات رزگار کرد. ملت گیشتی و قناعته گو دفشه برناده. ام دکارن وانا هر دیاجی یعنی بشه بین هفته. دکوبانی داجی 2014 ایرش دست بکرد 15 ایلونه داد و بحثی کرد زاتن 2 سال وگره ده همین رزگار کردن کوبانی بو. سلوگان او بو هلواشینا رژیمه اما بشه بری خدان هرمن ریوبریا خاسر ایروجی پشتی 11 روزه هی تحریک شام خواهان داشتم و یا گفتن آرمانجمه هلواشینا رژیمه دیسا بری خدان ایریش خواجه آجاتن سر با کروجلات سوریه ابنا وک یعنی اف پیواجو وی پیواجو گلو نقطه نوانای هف پارچنه یعنی نها هيئة تحرير الشام دما رژیم کت نبدستی هيئة تحرير الشام کت هر کس دزانه به چرنگی رژیم تک چو یعنی 11 روزان ده یک نکاره ام بیشن اف 11 سال شورشک هیه اما 11 روزان ده بیشن رژیمه کی به افقس قوت افقس دکتاتور تک بچه هر کس دزانه وش هر کس سیر زلال به چرنگی اف رژیم تک چو دسبيكا شورش ده هر کسی بان کر یعنی رژیم بکویان جی یسقط یعنی بشار الاسد بچه اما لفیدری دروج آوای کردستان بتایبت سلوگان من اف بو هر کسی دیت هر کسی شو بان بلکی ویده می هر کسی رخنجی کر گفت چوا مجلستین آوا کرن کومینتین آوا کرن نظام چطور خطا سیامی پاراستنا خطا سیامی خطا دموکراتیک نتوا دموکراتیک هیچ تگو آرامی اولهی بهتر لروجاوای کردستان یعنی جی باکور سوریه ویدمه لوی داره به مشاندن و براستی جی حیاوی کلیه آرامی اولهی گوهیه لحرم مهنه
هەگەر پشتی ئەف هەرێمên دژی هاتن ڕزگارکردن نەها هەرێمên هەری ئەولا هەری ئارا هەرێمên باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریەنە ئەمە هەر کەسی دیت لە هەندڕێ سووریە چ چێ دەبە یعنی دەما هەیئەت تەحریر الشام هات یانجی دەما رێژیما باس کرد بەریاد و هەیڤە هەر کەس رابوو سەرخوا هەر کەس پێم بێژن bi kêfxweşî gotin êdî rejîm çû êdî Sûriyekî nû wê were avakirin êdî aramî û ewlehî çêbû êdî her kes wê rehet kar bike ama ev ê got dibêjin hikûmetekî intîqalî niha yan jî yên yani destkeftiye didin wana her kes dibîne di hundirê Sûriyê de çi dikin û xwestin vî tiştî bigînin Bakur Rojhilatê Sûriyê jî xwestin bigînin herêmên rêveberiya Xweser jî خواستن خو بگینن حیا قامشلو حیا نظام حیا دیرکی اگر کو اف بر خدا نبا یعنی احتمال پیلان اگه سوریه جوک و افغانستان لی بکنن تماما تسلیم جهادیه کرنه یعنی هگر اف بر خدانیا گل تنبا نهار استیجی ام بیژن اف سیستما هی اف دموکراسیا هی تنبو اف دبیژن بناوی اسلامی بان دکن اسلام چوتش خونه اسلامی کی راسته اف بناوی اسلامی بان دکن و ایرو او تشت یعنی تشت گو بری به 4-5 سالا مخوجه خلاص کرد مخوج داعش خلاص کرد عینی او تشتوی وگریا اما وجاری به سوریه کی بگشتی سوریه کی رش نه سوریه کی رنگ اما ام سوریه کی رش ناخوازن سوریه کی سپی گل ناخوازه سوریه کی رنگ دخوازه سوریه کی هر کس li vê derê bigihêje mafê xwe vî rengî millet Sûrî dixwaze ama heger millet gîştî millet jî gîştî wê qenaetê got heger berxwedaniyê neke heger îro li ber xwe ne destkeftiyên xwe neparêze êdî dizane wê bibe Sûriyekî reş Sûriyekî cîhadî Sûriyekî gi Qaîdeyê ge her kes dîroka Heyet Tehrîr Şam jî dizane û kesên li wê derê rêvebertiyê jî dikin her kes dizane bi çi rengî ye îro dixwazin wî tiştî bînin vir jî niha di hundirê ladiqiyê de çi çê dibe mesela Elewî çawa dibin di hundirê em bêjin Swêda de Durzî bi çi rengî jiyan dikin her kes dibînin jî niha derdikevin êdî derdikevin doza mafê xwe dikin yan jî yani em vegeriyan nuqta sıfır ya 2010 û 2011 dîsa gelên hundirê Sûrî dawa mafê xwe dikin piştî ev qas xerabûn piştî ev qas şer piştî ev qas tekoşîn hundirê Sûrî niha dîsa vegeriyan nuqta sıfır ama li Bakur Rojhilatê Sûrî newloyî yani heger niha êrîşên dewleta Türk tune bana li ser em bêjin xaka Bakur Rojhilatê Sûriyê yan jî li ser bendava tişinê bi taybet û serpira Qereqezaqê û tehdîdî wî ji bo Kobanê û kantonên dîtir tune baya bajarên herî ewle herî aram bajarên got herî cihê got millet tê de bi rehetî jiyan dike wê êdî Bakur Rojhilatê Sûriyê ama mixabin dewleta Tirkiye da girker îro nahêle ev tişt bigihîşt serî ji ber got dixwaze dîroka xwe vegerîne carekî din Osmaniya çi kir dixwaze carekî din vegerîne dixwaze carekî din hinek bajarê dîtir bi dest bixîne lê îro millet dijî wê derdikeve dibêjin na bajarê got te bêjin te birîye heger serêkaniyê be heger girêsî heger efrî em ê vegerînin hawa îro her kes dişopîne millet rojane li kolanayê bi rastî jî şerê gelê şoreşgerî îro pêk tê li kolanayê li beramberî bêjin Umem Mutehîdê li kolana ban dike dibêje yani gelên Efrînê heger du cara koçber bûne îro diçin dibêjin em dixwazin vegerin Efrîna xwe kesên di Efrînê de ne doza rizgarkirina bajarê xwe dikirin doza xelasbûna rejîmê dikirin êdî rejîm têk çû rejîm nema her kes dikare vegerin mala xwe her kes dikare vegere bajarê xwe heger ji Idlibê bin heger ji Ghûta bin heger ji ku bin jî dikarin vegerin ê serêkaniyê jî wisa ama li kêlek wê çi çê dibe di hundirê heger Efrîn bi heger serêkaniyê bi çeteyên dewleta Türk nahêlin got veger tiştê ku li vî herêmên bin serweriya qaşo artêşa wetanî û bin serweriya herêmên bin serweriya Heteşê de pir ji hev cuda ne نا عيني بيجنش دست بيكت ما دقوت بعربي بيجن وجهان دي عملة واحدة أريد دو نافن أما أنجام هدف هريكة هشمندی ده جدایتنه هشمندیه دخوازن ام بيجن إسلامية تشوت إسلامية نراست يعني جي سنة يعني نه الشيعة نه برنجة كدن سنة تاني بيكورة ذهنيتها جو داعش بري بين 6 سالا لفان هريمان بيك تاني دخوازي بگرینه رشبونا سوریه دخوازه وگرینه ام بيجن دكتاتوريا جو
يعني رژیما بعض ذکر هیچ جی خرابتر دخوازه وگرینه نها تشتی دهندره بجن سری کانیان جعفرین کشتن لیدان گرتن تشتی که چه دبه نها د باجار منی دا گرکری ده عینی تشت خوازن نها لسوریه بگشتی خطری وانا چیل سر سوریه اگر کوی شواز دوام بکه اف نیسکاتی دوام بکن به وی هشمندی وی عقلی تفگرین او سوریه ببه کدره و راستی جی هگر به وی رنگی به و هگر ملت برخونه ده ایدی سوریا بر به وکی افغانستان دچه سوریا يعني إيدي ملت سوريا دقوت أمير زجار من بشتري جماعة باستيك بتشلي وسوريا فجر بشون دصت صالي بشون ده فجر نا ببيش ده بتش نها ما تخص أم بيش ده هر خوازن ديمقراطية بيك بينهم تخوازن ما في جلا بيك بين أما أمي بصت صالي بشون ده فجر بلد قوت تاني آلك تاني نتوك نها أو جناي قبول كرن ويجي قبول ناكن دبيجن تاني أمهنة جهادينا راستي مرو بيجن إنسان كسن جهادينا تنه دبیجن هگر یعنی جنک هگر در که به دستمال یان جنسر چاب کرتی احتمالی کی وره کشتن احتمالی کی وره گرتن و هر کسی تی دهندره را قاید بره چه بو یان دهندره طب قاید چه بو یان دهندره در ازوره د چه بو و نه خوازن به بکن نه تشته دهندره در ازوره د چه ده عینی کسم اون بحث باجار در ازورت کن باجار در ازوره نه تشته گو یان کانتونا در ازوره نه تشته گو دهندره در ازوره د چه بو هاوی روزه ایش هاتن چکرن لسر ام بیشن آسایشی لسر هزین سوریه دموکراتیک جی عینی کسن اما جاری ناوکیل خود کن ناوی وان گلکن اما عینی ذهنیت عینی فکر عینی ارمانج عینی هدف دخوازن سوریه بگشتی تیغن دست خود وک افغانستانی لی بکن یان جی وکی بکن سوریه قاعد وافتشت ایدی ملت قبول ناکنها اف ملت شما هر کس دم بانگوازی دکه دوی دم دا پشتی تایبت لوشین رژیمه هر کس بری خود داره یعنی هر کس بجه باکو روجلات سوریه و نه تنه باکو روجلات درزیجی لسویداجی بحث داخازا مدل ریوبریا خاصر دکن هنگ جار بانگن جلاتقی و طارتو سرویشه واز درد کم چما هر کس هیوید داره دبینه نها بري كلوشاندنا رژیما بعض هر کسی دید دهندره سوید هذا چو قص مش چبون چو قص میتینگ چبون دقوتن ام دخوازن سیستم ریوبریا خسر دهندره سوید هذا جبر جوان جي وكي ملت كرد وكي ملت سوريان او جوان دقوتن اقليات كم نتو او جي بفيرنج جوان دقوتن كسكي وقت بيجم مافي وان حقي وان ندداوان ونها بتايبت بشتي هاتنا هيئة تحرير الشعب دزاني ديو مصيري واتشبه دزان اويجي تيك بتشن دزان اويجي تناببن وكي نها هجر هيئة تحرير الشام يانجي اف فصائلي وي هجر دستي خو بدن سر سوريا گشتي چاوا كرد تيك بتشن چاوا سوريان تيك بتشن چاوا وي اوجي دوي باوريه دنه گو ايدي اويجي تيك بتشن اويجي هر ما في واجي تني جبر گو تني زمانك تني نتوك تني بفي قبول دكن بري بي وتني ديانتك نابيجن يعني نحمو اور تني أولك تني هي أو مسلمانتي ونا مسلمانتي راسي مسلمانتي شوت مسلمانتي أقول لقولي ذهنية تاوان لقولي خو مسلمانتي بيندبيجن بيكتيلن يعني نلقولي مسلمانتي راسي كحركز زانت شواي بتشرنجي إنها دبينن دهندري باكور جلاتي سوريا ده هجر ده أرمني هبن أم دبيجن اوجي نتوكه اوجي اولكه حرمت داره و بريا خسر وجي او ارمنيه ده كاس بنجيان جي صد كاس بجي يك دو جوان دي خد و بريا خسر دغره ما في خد ورد دو باريس ودبينه هف بيمانه جواكي اري و بريا خسر هر كاس ديت يك نتوا قود هندري باكور جلات سوريا هي ما في خد وي هف بيمانه هي نافي ويد وي هف بيمانه هي يعني حتى نها بلكي تركمن هجماري وانا اوقاز زيد انا بلكي تاني من بجي يعني بجن هجماري كنا اوقاس مثلا اما دهندري ريفا برياخو سرد جي يخو هنا جي يخو دقرن هجر ارمني بن هجر شركس بن شركس جي تاني ام بجن من بجي هنا اما حيارو رائيرو جي دهندري ريفا بريد هنا او جي ما في خود ورد دباريز دبينن ريفا برياخو سرد حتى روجين ام بجن تعطيلي روجين ججنه گوپکتن هگر ججنا ایزیدیابه هگر ججنا سوریانیابه هگر ججنا کردابه هگر یا عربابه لوی داری ریوبریا خسر به هفره و ججنه پیروز دکن ملت هندره سوری
گیشت وی قناعتی گو او نکار ده هندره سوری ده بوان هیزن نها قاشوره و برتیا سوریه دکن نکارن وی مافی خواه پیک بینن ده هندره سوریه ده هگر اف هیز ما جبر ویه که 2000 و بریا خواه سردن ده 2014 دا جی داعش العراقي وجه شوبان دوی دمه دا چند ساعت دا موصل گرد راقا گرد و پشا بری خدا کوبانه حیا بریا کوبانه جی تکچونه که داعش میناکه که تکچونه داعش نبو ارتشن عراقي ارتش سوريا البيشاوي نسكنه د کوبانه دا او جسارت کو داعش تک دچه او اثبات بو ایرو برخدان القراقوزا قبل تشرين دبا همان مسیون نالزه همان ارک نالزه اگر کو اف برخدان ایرو نبا اف هیویج در وده چه بانه گلو اكيد يعني بيجن برخدانه کی بفیرنگی کوبانه بو رمزه کی دو جهانه بگشتی ده هر کسی دیجی جهان بگشتی بحثنا به کوبانه دکر حتى هناك كسج دربه ده هاتن تنيش بو کوبانه ببینن نزانی بون کوبانه چی نزانیم کوبانه باجاره کی نپ نزیده مازنجی یعنی کانتونه کی نه اوقاس مازنجی لی برخدانیه کی ام بيجن سینگ به سینگ شر سینگ به سینگ تد چه بو و حیا گشت سرکفتنی و هر کس یعنی ام بيجن راگهاندن ترکی ویده می دگوتن جبرگو تركيا دعم حري اساسي داعش راستيجي دولتها حري جو دعمه داعش پرورده دكر ودمي تركيا بو حياه كيريه جي تركيا يعني لسرا كاندني خوي دمي شوبان دغوتن ايدي كوباني خلاص يعني كوباني كات اف گوتن اردوغان بو كوباني كات وبكذا اما نا كوباني برخدا كوباني بسركت وكوباني بو ميناك جهاني بگشتير سرکفتنا کوبانی انجی رزگار کردن کوبانی بومی ناقش جهان بگشتیر حیا گو گیشت من بجه و طبقه و رقه و حیا آخری تاری لباغوزه درازوره ایرو دخواز نعینی وی تشتی بگرین لی ملت ناسکر دما شر کوبانی ده ملت گیشت و باوریه گو ایدی نکارن بویرنگی جارک دن ایریشیما بکن نکارن بوی آوای جارکی دن ایریشیما بکن و ایدی دنیا و جهان همی دوی باوریه دی گوتش تی برخودانی گو هزین سوریای دموکراتیک گرن تو ارتشن جهانه نکارن بویرنگیل برخو بدن هیدی ایرو با طیاره با توپا بسلاح ناتوی حری پیش کتی ایریش لسر هزین سوریای دموکراتیک تکرن اما حیاوی کریه جی هزین سوریای دموکراتیک نکتن نل بنده و تشینه و نل قرق و زاقی و ایرو دمه در باز دبن هیدی نکتیه لکیلک و ملجی برخودانی دکی هگر ملجی نل کیلک هزی خوب يعني بلكي ضعيفات يكتشف أما أو هز جهة باورية نجي جهانه بقشتيره إنها حركز دبيني يعني بلكي ترامب بيجن سروكي أمريكا جي دبيجي هزا قولك هلكا مساكني وداعش تكبر أو هزا سوريا ديمقراطيك دميناك أني لموصله تشيبو وبرخداني ودري تشينو للشنغالي تشيبو مثلا عيني تشتبو عيني تشتي هندري عراقي تشيبو عيني بو أما باكو رجلاتي السورية كيريا جو كتب برخداني هزين سوريا ديمقراطيك لبرخدان لكيلكوي من لجي الويدمي لكوباني جي لبرخدا وقوت امجبرناشون هر ما لسر سينور هر لسر سينور ما هيفي باوريه وان هبون جو وگرين دو هناك ج خلكن كوباني بخوا دقوتن دما ليد دا طياري ليد دا يعني ايه تحالف الدولي دما ليد دا جو كيفامد هات قوم تقول برا مالي ما خرابه بن امي آوابك امی کوبانی جارک دن آوابک نمشکلی بس برا ور رزگار کن گو ام دوی باوریه دا گون گور رزگار کرن باوریا ما بهیزی ما هبوش بروی که ام جسینور نچون ام دوری سینور خوان نکهتن و ام دناوا شرجی دمان اما گوت و نهاجی بو اثبات جهانی بگشتیر راست کوبانی خرابو يعني ام بيجن بلكي كفر لسر كفر هناك جياد نما يدي بو عرض لي برغم ويجي نها کوبانی کی نو هاتی آواکر کوبانی کی راستی یعنی باجار کی نو جو کوبانی هات آوا کرن ملت ایدی دوی باوری د بگریا و مالی خو آوا کر و جارک دن جیه خود ورد گرد ایرو ملت کوبانی ایرو روش ملت حری گو لبر خود ده و لبنده تشرینه جی لبر خود ده نها دو ملت کی سویل ام بیجن سالوگرا رزگار کرنا خو لبنده تشرینه پیروز دکه بجوش بگووند بدیلان بسلوگان بچاوایی بپیروز دکه جارک هدن بطیارین
ام بیژن یعنی جی بالا فرنشر ایریشی وی ملتی هات کرن و بریندار دیسا چه بون یعنی نهشت ام بیژن جبرگو دزانه اف کیف خوشیا ملت تک برناویه یعنی ام بیژن سالبگر رزگار کرنا کوبانی تی واتها گو تک برنا دولتا ترکیان جی چتین دولتا ترک هر کسی گو دست ده و دولتا گو ایریشی ملت که ایریشی سیویلان دکه و بحث باندور برخدان کوبانه هم پراقره قوزاقی و بنده و تشنجه هندری سوری ده او چاوی بی چه کرد لی خویاد کز در و داشت علی هیز نافنتاوی اروپایی جی و باندور کرد چند روز برای شانده یک اروپی هات پارلمانتر بون ایتالی بون اسپانی بون جوالات اندم بون روزنامه وان بون وانا جاریه که ذاتن سردان کوبانی روزا سالباگری دا کرن اف برخدان د نیزگاتی نافنتاوی ده هیز نافنتاوی یا اوج خودی پیلان لسر سوریه لسر تفگره کرد لسر باکو روجلات سوریه ده گوهرتن یک چاو باندور یک چاو لسر وی هزا کر گلو اف برخدان نبا اف برخدان حتی روژا ایرو دوام نکره انجام نوسایی در کت نگلو وانا جاریه که اشکره پیشی هر کسی تین هفدیتنا چه دکم هر کسی را رودنن پیشی کمیرا وانا میناکن وانا کیمن د شورش باکو روجلات سوریه ده ام دکارن وانا وی پیشکتن نو وی نیزکاتین کودرد کردن وانا جی بسپرن برخدانا بندابتشنو پراقره قوزاقی صدی صد هگر برخودان دکوبانی دست پی نه هات باکرن و کوبانی نه هات بارزگار کرد و نبو با یکی ایاره نبو با روزا کوبانی جیهانی و ایروجی لکه لکوی برخودانه کی به همپا به سکن چه نبو با و هیزن سوریه دموکراتیک خو اثبات نکرنا لسر عرضه برغم طیاره و توپ و حمو ام بیژن سلاح انگران لسر وان تکرن لی بشون دو ناگرن کسین تو کسی ام بیژن نقیمت جدی دا و نه تو کس ببره و بریه جرودنشت و نه تو کس دهات ایدی دشوپان لین ها گهشتن اوجی گهشتن به قناعته گو ایدی ملتکی راستیجی برخودان بانه ایدی ملتکی راستیجی قناعت بقناعت کار دکه یعنی روزا دست پی که ملت چو بنده و تشونه هر کسی شوپاند قناعت ترکی چو گوتن والله ایدی پرا ددن خلکیش بوی گو بچن بنده و تشونه بیشن وای ام سویلا دبن یعنی ام بیشن قناعت دجمنن شرکی راگهاندن جی لسرمه هی اوجی جرجران باندور دکه لسر ملت گوتن بویرنگی لی ام بیشن بانکرنا بانگوازیا دایی کن دوی داره یا باغین لوی داری زاروکن 7 سالی حیا کالو پیره 7 سالی لوی داری اثبات کرد جیهان رو تو کسی بزور نشوی هر کس بباوری هر کس بجوش هر کس بکیف چوی تو کس به ام بیژن نمرتزق نوک چته ینوانی گو ایرو به پرا کارت کن اگر ت ندهی نای شر ناکن و نها ایرو هر کس بینیجی گو دهندره ام بیژن سر کانیان جی عفرینه دخوازن چته دخوازن وگره دخوازن بچن ما دخوا ایدی بچرنگی تن اشکنجه کردن جبوی گو ونگرن جهلا دولتا ترکیه داگر کرد ای جیهان ویچتی همیجی دبینه جیهان برخودانیه سده جی دبینه برخودانیه هیزن سوریه دموکراتیک جی دبینه یعنی دشوپینن به همو آوایش برگو ام بیژن ایرو چاپامنی پر لپیش کتی و هر تشت لسر تلفزیون کلی به کلی داد کرده یعنی ام لسده بون لبندابه بون کلی به کلی وشانا زندی هاو جیهان بگشتید شوپین و دبینه برخودانیه که به هم پات تی دامزراندن و هر وحال که لکوی هیزن سوریه دموکراتیک جی هر لچپرین پیش لبرخود دن هر لچپرین پیش دیده چد بشون دو ناگره نه گوندار رزگار دکن باجاروکا رزگار دکن وکی باجاروکا بوگل دمک نزیک دهات رزگار کرن ام بیژن اف هیزن ناف دولتیشی گهشتن و قناعتی ایرو با اوایی که اشکره هگر دست پی که دهاتن ندخواستن لسر چاپمنیه درد کرد ندخواستن لسر آگاندنیه درد کرد میگه لک جوان هاتن بویرنگی گوتن ام نخواستن ام تخواستن بورونه باوریا ما بریفه بریه کیلو ام یعنی وک اف سیستم کینویه لجیهان بگشتی سیستم کی بویرنگی چنیه ایرو روز لباکو روجلات سوریه اف سیستم پیکته لسر روی عرضه دهاتن یعنی ماتمای جدمان و حز جید کرد اما دگوتن چاپمنی نه راگاندن نه ندخواستن اما ایرو جبرگو بچعب خود بینن تشته چه ده بده هندره باکو روجلات سوریه ده ملتیم باکو روجلات سوریه ده بینن هاتن و اوای کی فرمی و ام بیژن ملت کوبانه برخودر دیتن ده
د سالڤەگەرا پیرۆزباهیە ڕزگارکردنا کۆبانێ دە هەبوون و حاضر بوون و بفەرمی حاضر بوون دەزانن چژی بکەن دەوڵەتا تورک چژی بکە ئیدی ئەف ملەت بچوون نەماوە دیگەر ئەو ژی گەیشتن وێ باوەریە بەس ئەگەر ئیرۆ هێزن سووریای دموکراتیک بەرخۆ نەدابایە یانژی ئەف گەل لە بەنداوا تشرنێ بڤی رەنگی بە بەرخۆدانی لەبەر خۆ نەدابایە بەلکی ئیرۆ مەیەک ژڤان کە سەلڤردنی تا هەماژی دەستێک بدا دەوڵەتا تورکیا داگیر کرد و ئیدی هەرێمامە تێک بچوو بچالاکیە شەهیدارین میرکان شەهید درێڤانە بەرخدانە کوبانێ دەنگدا دوی پێڤژەیە تایبەت پشتی هەلوەشینە ڕژیما ئەسەجی gavên destpêkê zûtirîn û leztirîn gav hatin ji alî tevgera jin bû di şexsê Meclisa Jinên Sûriye di asta Sûriyê de û Kombûnên Jinên Zenûbiya di asta herêmên Bakur Rojhilatê Sûriye ev zû ketina tevgerê esasan îfadeyê çi dike yani jin herî zêde amade bûn ji bo pêvajê ji bo guhartinê ji bo xwe sazkirinê وەک تێزانین شۆرەشا Bakur Rojhilatê Sûriyê tê naskirin bi şoreşa jinê bi destê jinê wekî te got Arîn Mîrkan بۆ میناکە جیهانێ bi çalakiya xwe gohişt Kobanê rizgar bibe îdî piştî çalakiya Arîn Mîrkan em bêjin barîn Kobanê mînake bi dehan hevrîn xelef mînaka herî mezin e siyasetmedarekî Kurd bû ew jî yan jî siyasetmedarekî partiyekî siyasî bû ew jî bû hedefa dewleta Tirkiye dagir kir û çeteyên wê bi dehan bi sedan jin bi vî awayî Kurd û Ereb û Sûriyan jî îro roj bûn hedef hatin girtin her tim ber got şoreşa jinê her tim jin îdî xwe her tim hazir dike her tim amade ye ji bo guhartina goçê dibe yenî beriya got rejîma behs bikeve civînê jinan her tim berdewam bû destpêka em bêjin hevpeymana civakî hat erêkirin li kêlek wêna jin hevpeymanekî xwe hazir dikirin hevpeymana jin ya taybet heye niha reşnivîsa wê tê hazirkirin ji hêla Meclisa Jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê ve û bi em bêjin tevlîbûna jinên hemû saziya jî tevlî dibin niha li tu cîhanê em bêjin belkî sazî û rêxistinên jin bi vî rengî tune ne niha yenî em bêjin Kombûna Zenûbiyayê gel Kongre Astarê gel Meclisa Jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê Meclisa Jinên Sûriyê yenî ew qas sazî û rêxistinên jin hene yê taybet yê golvêderê xwe birêve dibin û hemû jî dibin sîwana Meclisa Jin ya Bakur Rojhilatê Sûriyê de xwe birêve dibin li kêlek wê mûneskiya jin ya Bakur ya rêveberiya Xweser jî ji xwe cihê xwe dûr didigire evana sazî û rêxistinên jin li kêlek wê di hundirê rêveberiya Xweser jî sîstema hevserokatiyê heye di wir jî dijin cihê biryarê cihê qerarê cihê xwe tê didigire em bêjin kota serê sedî û pêncî ji aliyê yenî ji boî jin bi taybet ew jî yek ji encamên çi bû ji encamê berxwedaniya jin ji berxwedaniya jinan bû ji encamê got rastî jî îro şoreşa me şoreşa jin e jinê xwe îsbat kir tê de yanî kesekî bawer nedikir jinên Ereb piştî reş li ser wan hat çêkirin îro roj derdikevin ban dikin doza azadiya xwe dikin doza mafê xwe dikin û mînaka herî mezin îro li Şamê civîna herî destpêkê giçê bû ji hêla jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê ve li Şamê hat çêkirin ji hêla Meclisa Jinên Sûrî ve û kesên Bakur Rojhilatê Sûriyê derê hazir bûn Efrînî bûn em bêjin yan jî xelkên Reqayê bûn yan jî xelkê Cizîrê bûn yanî ji herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ew civîn birêve birin wan ew kom kirin çêkir li kêlek wêna îro roj her kes gihîştî wê qenaetê Sûriya di merhelekî pir hesasî derbas dibe yanî îro Sûriya ber bi guhartinekî pir mezin diçe heger ev jinana li ber xwe nedin xwe îsbat nekin doza mafê xwe nekin gel bi giştî jî dizanin got êdî nagihêjin hedef û ermancên got îro dehê sala me ji bo yê te koşîn kiriye ji ber wê yekê niha em bêjin di destpêkê de li Hesekê kombûnekî jin çêbû ji hemû jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê tê hazir bûn her wiha peyamên jinên di hundirê Sûrî jî li wê derê hat guhdar kirin yan jî hinek ji wan li wê derê hazir roj ber li Reqê jî çêbû beriya wî çend roj e dîsa jî civînekî bi sedan jin tevlî bûn ji Bakur Rojhilatê Sûriyê û ji derve de tevlî bûn di roj berê hûn jî hazir bûn nava nirîne derdkeve çi ye esas Sûriyekî çawa rola jin di vî pêvajê de çawa jin nava xwe de vaye çawa nîqaş dikin
بله به دهاتین دست پیکل حسکه چه و پشتر کامبونا جنین زنوبیا یا گو بجن جنین هر چهار هری من رزگار کری بره بدبه او کامبون لبه درجی کم خباته کی برفره جبوی هات حاضر کرن هر همو جنین بجن پرانیا وان جنین جبه کاتین عربون دوی جفین او کم خبات حاضر کرن براستی دست پیکی جبوی نقاشا روشا سوریه بگشتی نقاشا رولا جن دهندره سوریه انو دوی چاوابه سوریه کی نوته آوا کرن ایرو و به چرنگی به گرک ام چاوا ما فی خواب پاریزن گرک به چرنگی سیستما گو ایرو لوی داره جن گشتی و آسته گرک لسوری جی به ویرنگی به خواستن یعنی اف نقاشات میکرن هر وها پیام جنن هندره سوریه گو نکاری بون خواب گینن رقای پیام آوان بجنهات گهدار کرد یعنی بدنگ وانجی گوت ام دخوازن سیستما گون ها لجا موپکتی ام دخوازن لجا مجی پیگم دخوازن هنورن نها هیدی لشامه جوین چه دبن بری چند روزا لحلب جی بفیرنگی خوکم خباته کی برفره لباجار حلب جی هات لدار خستم بحاضر بونا گلک جن بصد دهان جن لو درجی حاضر بون هر وها رقا مینا یعنی ام بجن تشتکی جدایش برگو یک جه پایتخت داعش بو داعش هفي باوريا خود رقاد برمزن آوا کربو یاد دوا جنین لفه داره ایدی بده سالان هاتنو بم پیکرن ما في وانتن نبو هاتنو توساندن لی ایرو روش جنین لفه داره اوجی گیشتن وی قناعت گو ایدی گرک جنکی آزاد ور آوا کرد یعنی یک جه پیام جنکی رقاوی رابو گوت تشتی گو هفسرو کایان جیا گو تمثیل جنان دکد هندره سوری ده او گو درکت پیام دا گوت از جن ایرو جهوی مال و جهوی زاروکن و جهوی نزانم چون گوت پشتی شورشا 10 یا 10 سالا اویا هاتیفه گوت نبیش اویا تمثیل ما جناک افقد تمثيل ما وق جناك ام جن خودي مافن خودي حقن ام جنن آزادن اف جنا قدر كت آخفي يعني وزيرة جن بفيرن جتنا ناسكرن عائشة دبس قلت ام قبولناكن تشتي او دبيجي ام قطوي قبولناكن وقلت اف سيستما يعني اف حكومتا آدمكي اقصوري بريفا دبي ام في حكومتيجي قبولناكن يبقوا اف تمثيل مناك نوكي عرب كان وكي جلين سوري بقشتي قد تمثيل مناك إيرو يكي جو دستي وي هاتي بخوينا كسين سوري دستي وي بي تشيبويه إيرو نكار تمثيل عم بكتهم دري سوري ونكار ببريفا برياج نكار بحكومتك سوريا بريفا بإيرو قد بيامي وان بفيرنجي من هر وهاد قوتن ام دخوازن دهندري يعني يكش ام بيجن مخرجاتي ويجي دستور سوریه گور نویساندن ایرو گرکی جن رولا خاطر بریزو به تایبت جنین با کروجلات سوری و نه تنه یعنی جنا عرب بکبره نه جنین جهمو پکاته گرک دور رولا خابیزن گروپ انگو بچن جمع حکومت شامه رون نقاش کن گرک جن دوی داره پیشنگتیه بکن گرک ام وکو جن پیشنگتیه بکن افد دو ده آبوری ده گرکی جن پیشنگتیه بکن یعنی جن دور ده حاضر به وکو ذهنیت هاج نه وکو بره یعنی سیستم بعض جده هنگ جن دندری حکومت سوری جیه خود گرد اما ذهنیت نه ذهنیت امیر يعني تاني وكي شكلها بو انه يعني ماشي جنك داني اما بذهنيات بفكر نه فكر جنك آزاد بو ایرو روز لباکوش لاد سوری نه فكر جنك آزاد پکته میناکوی پرنجی وكي ما قد هندري هف بيمانا باكوروج لات سوري اغو بيش 12 هيفا 12 هات اريكرن هندري وي هف بيمانه ده جن چقي سيرو لكن منظم ليست يعني هر وها حرتم نقاشين قد ورد چه دبون دغوتن خالا جن امي بپاريز خالا قد هندري هف بيمان ده بيشتي او هف بيمان بدايو قد جهد جهين هاتن چكرن گو هف بيمان كي تايبت بويجن نه هف بيمان اجن تني اما زاگون هي زاگونه کی هي ایرو زاگونا مالباته دست پک اینا به زاگونا جنبو دست پک آدم زندنا ریوبریه 2014 لینها زاگونا مالباته مافی جنا حق جنا دوی دريده ته پاراستن جنا دهندره ماله ده تادگه جنا گود دهندره ریوبریه خو سر دیان سازی اند کاردک
الوجي خصوصا يعني باش ندويكم خبات جد افتشت جلك هات نقاش كرن روشا سوريا بيش روج هات نقاش كرن تشاوا امي بكاري بن خوبجين حموجنا دهندري سوريا ده جبوي كدي فكرة يك فكر بيك فكر ام سوريا كي افا بكر جبرجو ام بيجن شورشا جو جن تد بيشنكتينك وجن تد نحاضر به وي او شورش تيك بتش نها د شورشن بري دجي هر کسی دوید دگوتن تمام برا شورش بسر که بشتر ما في جنه ایلی ام جبیر ناکن ما في جنه اما لكي لكوي تمافتنا بوش بويجن حرتم جن هاتو ساندن حرتم جن جهة ما لهجر زيادة يعني ام بيجن ما في داني دولتي باندكن ديمقراطية كانش دولتين بيش كتيجي هجر وصا بيجي تتكارب بخوي بابا ما مستيق دهندري دبستان يرو جن نتني ما مستيق دهندري دبستان يرو جن جرك رولا خوني فعلي بريز وقو نها ايرو بوجيه برياري كجيه برياري ده نها د سوريا نو دجي جرك جن تكا بجيه برياري بياما وان افو وتقول قط ام بشون ده ناگرن جوخوار لسرکا کرم جینی صورت کرم هبو یانجی هفرین خلف یانجی ام بیجن آرین میرکام بصدان شهیدین منی جن یانجی یاده منی جیا گود هندره بندا و تشرینه دا اوجی جیانا خوش دست دا اوجی هاشت آستا شهادتی گود ام جریکا وان فن ناگرن پیامین وان چبون امیجی بردوام بکن امیجی بشوپینن هیا ام بیجن سوریه کی راستیجی سوریه کی آزاد سوريا كي قوما في هر كسي دو بارز ودو سري دو جيجن بله ما تخصم برفرحتر نقاش بكن ديك دقايدة دقيمي داويدة هم وكو اندام قوردناسيون جن ريفبريا خسارة باكو رجلات سوريا هم وكو كسايتا كود نافا خباتن كومبونا جن زنوبيا داون آماده بم هم وكو كسا كود نافا برخدانا تشرين داجي آماده بو بانگا وازي و آنگو پیامن واج بو جنن سوريا وجبو تباهي قال باكو رجلات سوريا ديك دقايدة ومش مربش نهاد سبيكي دو پیاما ما هر کسی شوپاند بش دخیانی گوری و بریا خسردان بریا چند روزا گو ایدی عزمان سوری ورا قد خکرن جهلا ام بجن بالافرين دولة تركيا داگر کرد و اف داخوازا منی کمینه و پیاما مش بو جهانی گشتیه وجبو سازین ناف دولتی سازین گو مافین گلاد دو پارزن پیاما مش بو یوان گو ایدی وی بیچتی قد خبکن ایدی ملت باکور ولات سوریه برخودانیه کی مزن برخودانیه کی به هم پاد که اما هگر اف عزیمان ور سکناندن برا شر سینگ بسینگ بکن ایدی کس هر کس دوی باوریه دیگو کس نکاره هز سوریه دموکراتیک تک ببه جبر ويا كي ببالا فرالي يشتكت يا دو يميجي ام باو ام دوي باوري هدنا جو جنا جو گیشت و آسته و آزاد بو ایرو د چپره شارده لکیله کامر سینگ بسینگ شارده که جنا جو ایرو د بندا و تشرین لبان دکه دبیجه ام جمرنه مسترن جنا جو جی خود همو سازیا دگرت هموکی هفسر و کموکی ریفبر او جن ایدی نماد کس کاروی وگرین جبه خطا آزادی و رزگار کردیا جنه کس نکاروی وگرینه یدی ام دوی باوری دنگو اف دنگ و بگیش سوریه بگیشتی جنه حال هندره سویدا جنین سویدا چاوا باندکن توازن به سیستمی بیک بینن هر وحال شامل جی عینی تشتی بو جوینا گو هر کسی دید جوینا کی پر برفره بو دنگ جنین باکور جلات سوریه گیش جیهانه هر کسی دید یعنی پاردس د روزا ایدا جنه د هشت اداره د بيجن سلوغان اجن جیانا آزادی لدرجه جهات یعنی دولتین اروپیجی هات بلدار خصن گو ایدی هر کس دزانه جنین باکور جات سوی گیشتنه چوات چه آسته یا دجی ام دوی باوریه دنه گو ایدی و اف شره یانجی اف ایریشن لسر بندا و تشرنه و تک بچن بسر ناکوه به هیزن سوریه دموکراتیک و برخودانی آوی گلی یا گو ایرو 20 روزن لبر خوده ده ایدی تجاری کس نکاره وینا وی گلی بشکینه ام دوی باوریه دنه ریفبریا گو ده همو شرط و مرجن زحمتیه ده در باس بو ده شرطن بیشن زحمتیه آبوری یه شر گول سر مروجانش ایلا دولتا ترکیه داگر کرو چتین وین بدهاتم کرن حیا روجا ایرو لبر خوده ده ام دوی باوریه دنه او ریفبری بمینه و بسر که ام بهیوین گو به یعنی افره فبری جیه خود یعنی سیستم آوی دو سوریه بگشتی دو وره بجیک کرن ام دوی باوریه دنه دو داوی دجی ام سرکفتنش هر کسی رو دخوازن ام سرساخیه
ji hemû malbat kesên welat Parêz, kesên berxwedêr em dixwazin ji bo îvan şehîdên got îro roj bi berxwedanî jiyana xwe ji dest didin. Her wiha em şifayekê acîl ji bo hemû birîndaran dixwazin bihêviya Sûriyekî nû, Sûriyekî ne spî ne reş, Sûriyekî rengereng û hemû ol û netew û hemû kes û hemû pêk hate ciyê xwe tê dibigirin. Spas ji bo. Endama koordinasyona jin a Rêveberiya Xesara Bakur Rojhilatê Sûriyê Birêz Rûken Mile İbrahîm em ji spasiya we dikin ji bo nirxandin û wextê xwe ji bo me veqetin. Spas xweş. Belê temaşevan hêja bi vî awê em giştine dawiya bernameyê xwe heya bernameyekê din bimînin xêr û xweşî de.